ni atwarithia a nduthi maihoirwo ni marakara magitharikira ngari ino muthemba wa Nissan Juke KDG 265E na mahiga na kirio giothe ki hakuhi. Na tahaha muthigari uyu wa traffic aronekana akigeria kumera matige kumitharikira na mahiga amu ina mundu theinie. No na thengia wa mageria make no marathie na mbere na kumihura na mahiga. Ta mutwarithia uyu wikirite igoti riiro na kofia aronekana agiatura gicicio na matawa ma ngari aihoirwo ni matukuya. Kurigana na riboti iri rekereirio ni ruhonge rwa borithi, kiria kiracungiriirie giko kiu ni ati Connex Kemuto Onengo uria uratwarithagia ngari uyu oke tariki 18 mweri wa 1 mwaka uyu mathaini ma thaa 1:30 ni aguthire mutwarithia wa nduthi barabara-ini ya Kitengela guthie Athi River akuite muthii na akihana tarorira mwena wa Namanga kuria guthire mundu ungi ena kahi gake gokuru wa miaka 4. Thutha wa gutabania giko kiu kurerikana Kemuto athire na mbere na thabari erekeire barabara ya Old Namanga na haha akigutha nduthi ingi na agitihia mutumia wina ihu wakuitwo ni nduthi iyo na agicoka kugutha mundu ungi na kuhura ngari yake cabi erekeire mwena wa Enkare veturi-ini ya Shell. Na hau niho atwarithia ya nduthi maragiririirie ngari ino guthie na marambia kumigutha na mahiga. Saa moja hivi sasa kuna traffic wana kwa area hapa na ndo ana take over hapo hivyo. Sasa huyo jamaa alipogonga alafu akakimbia, so yeye mwenyewe ndo litana watu wa nduthi, alita watu wa nduthi, alikuwa anaita watu wa nduthi wafuate huyo mtu. Then hao watu wa nduthi walipoenda kule wachukua sheria mkononi, na wewe ni polisi umewaita, alafu baadaye utasema watu wamechukua sheria mkononi. Mwenye makosa ni nani? Ni wamefanya hicho kitendo, na wamefanya hicho kitendo kwa sababu umewaita. Kama watu wa nduthi asingewaita hapa, kila mtu alikuwa busy. Gacagaca-ini ino mundurumi urari ngari-ini ino ni araumire na nguraro njoru, no Kemuto na nauma na nguraro o yothe. Gatano tariki 19 Kimuntu ararekereirio na faini ya ciringi 100,000 akiandikithirio thitango ya gutwarithia ngari muriu igoti-ini ria Kajiado guku atwarithia 20 aria magwetanitio na gutharikira ngari iyo na mahiga makinyitwo na nduthi 26 ikahingirwo. Ngeribu Inooro TV njitagwo Jenga Wabui.